بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari niya mga yari nakahadir ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan dahil mga karayawan hirir kato sinallahu ta'ala malapay kita niukatan ha waktu ini dahil haamuin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha umat niya apabila kamulong niya maka labay dahin ha jambangan sin sulga hapit kamu pamusu pagyanon jambangan sin sulga amon in lokal waktu na to inibiyaon sabab magpuso kita niyo sin jambangan in binhi niya rin Allah subhanahu wa ta'ala in magpatuwo kaniya Allah subhanahu wa ta'ala adlaw gana-gana inya tukatan mahasil na to sabab yari kita niyo namuso sin mga bunga niya dari panagnaan bihaon dimil kato pengajian in siya ini ambuk daing ha mga nakapangaji dito ha Al-Qasim ha Riyadh tampak sin Riyadh diyon Kingdom of Saudi Arabia itukbal ko kaniyo in guru na to kalasan Sheikh Jul Khabir Darkis yari siya biyaon dimilkat o pengajian tungod paparkala kagunahan tuod sin ini kita maghula-hula karena in sabuton niya ni ron hay nikatan parkala hikatawang na to hagin hawabaran na to insyaallah subhanahu wa ta'ala labi na yung mga kababaihan amuin mag-aayupot lang kasin family nila doon hapamaray nila insyaallah ta'ala tukbal ko kanyo in Sheikh Jul Khabir Darkis fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين عما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarin yung mga kakasiha pag-iman kamumaasan katautay manghuran haagam Islam muna hitukbal na to in sa lagu-lagu pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan hiyanog hara niya kato tanyo day naman nikmat karayawan siwo da mataod tiyo-tiyo
in suway tu pagsukulan tukbalan in Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya in sa lagu-lagu pagsukur kaniya. Siwu da mataod tiyo-tiyo, siwu da asibi nakaasibi atawakan nakalagbo at kala inyan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala napatut inyan ipagsukul na patuhan Rabbul Alamin. Amo yan uno ni'mat amo inyan ughara sin Allah ta'ala maong paipun ni apabila yaun masi-masi in pagsukul ni patuhan gaman dugangan pa sin Allah ta'ala pasungon pa sin Allah ta'ala in ni'mat kaniya lagi papagbarakatun sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Lawi luwa na yari kita niyo tiyanduan sin agam Islam atau kanyari kita niyo hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakasulong ta halikusan sin agam Islam. Ini ni amo ini in sa lagu-lagu ni'mat hamano siya amo in piyapag agam sa sin agam Islam. Wasta yung hayat to ni'mat kabuhi mang katawtay manghuran sa wala na to naupas in kabuhi sing kita niyo nausal na to napakay na to paran hikaulong sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatyan sin kita niyo haadlaw ini amuin ma'lum matampal ka to taniyo amoy long sin bahasa Arab ma yanbaghi an yakuna alayhi al-marid aw al-mu'alaj. Bang uno in patut hinangon sin tao na sa sakit. Sibu da sakit hapangatayan halom sin bigi jantung niya atawakan sakit hagin hawabaran. In sakit mga tawtay manghuran bukon sa jamin sakit pagkabiyaksan sin kita niyo sambilong ta amuin karukaan kasusahan di magpakato tani problema di mag inya lamod sa ding hasakit day lamod sa ding ha bala partandasan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag kabiyaksan sin kita niyo bang mabutin biya ini lumama imbaran masakit ting inuhabaran uno waktu'y mapikir sin manusia sin tao bagtoy wayroon dugaing imapikil niya indumagan pa doktor indumagan pa hospital sabab sin nasakit malam maimbaran niya amo yan bagtoy in muna in matali niya hinangon nasabuton na to inini inilong tamahang-mahang ibansin kaywanan nalupa sila bangunuin biya mga dayang mga patut hinangon sin siya hasupaya kaingatan niya ubatan kaingatan niya in bang pakainin tujuhun niya. Amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dakon in patut hakaonan sin tao yaong kiyukuk dan silong ta sin ibtila pananda sin Allah ta'ala dun naka nasakit in suway muna in humarap sa patuhan muna hinangon niya tuju harap niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun bagtoy harap pa hospital bukun harap bagtoy sumukat law niya hariin ubat ko hariin inubat ko yan. Suway muna humarap ko patuhan. Karena siya rain sangat kawa. Sa siya rain nagpapanjari kem. Siya rain ima ako kaw. Wayroon dugaing nagparatong simbala yan. Wayroon dugaing nagparatong sin sakit. Bang bukon tupot in Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tiyatan tumo. Nagparatong siya yaon. Aon day sab. Laong taubat niya. Ampain in makaubat. In makauli singkatan siya raisab. Pagka siya rin nagpanog simbala yan, siya rin nagpanog sin sakit niyan, na siya raisabin, long tay magpauli. Deng hasabab yan, pakain kau humarap. Suway, muna tumudyo kau humarap mato pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan, amon yung sud mo, hiyang la mo katan, in ginhawabaran mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab, hahabiyat, wayroon na makasubsin problema mo. Wayroon na makasubsin kasusahan di magpakay mo. Suway mo siya hiungsod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tahabiyat to dalam biyat to mga tawtay manghuran, suway ray sa biyawon in pagpatikupo mo patuhan. Pagpatibaba mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inikaw lando barhajat ko patuhan Rabbul Alamin. Lami luwa na yung kitabang kita diya tungan kasusahan, doon hayan
nakalando in kabarhajat tapatuhan tarbul alamin. Ang payantawi ada kumangkaywanan bang datungan sin sakit bukun na tudyo patuhan. Sagaman hikaduang pasin sakit nila, hikaduang pasin bala nila, amoy piara tungkal nila. So mayta humarap na sila maduay ning Allah Ta'ala. Miyuminang pasin sakutu, limbangan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hasangat kawasan niya. Limbangan pa Allah Ta'ala hapagbaya-baya niya. Yaon na siya biyabaitaan, biyata sin Allah Ta'ala wa idha maridtu fahuwa yashfin. Atin na bang ako na nasakit, isi magpaulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, suwayat to, inilong pahuton, palawang simbigi jantong, sinhisyusyo na siya lang adeng hamano siya. Nangangako sa ipon sin Allah Ta'ala, suway harap matubagtoy pa Allah Ta'ala. Sinwayroon makasob sin problema niya, suway amorin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyong sud niya matto. Pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung sud mo matu sa di madawhat kau himuhulat-hulat kau sin rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin paratungan kau rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang habiatin halmu biidnillah Subhanahu wa Ta'ala paratungan ni rahmat niya paipon niya. Karuna at nikaingatan niya asal wala pa di madyo asalin Allah Ta'ala sangat nakaingat, sangat nakajajaga sin uno-uno in kawayan na to, uno-uno in kaunahan sin kita niyo. Na ada yang hasabab yan in kita amwatu in dawhatunta hulat-hulatunta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in rahmat niya, in ulong sin Allah Ta'ala. Amo yan sababang kita kiaulungan na sin Allah Ta'ala, kita na in jimakpat dunya akhirat, ikaw na in nagdapa-dapa bang kau kiaulungan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa sa'ilan maghfiratahu, salta bukun hatta yattu himuhulat-hulat kau sin rahmat sin Tuhan, nangangayo pa kau amo in sige-sige in pangayo mo sin kaampunan niya. Karena in kita bardusa aun waktu hasabab sin piara tungkay mo bala, hasabab sin sakitan, ada kala na hinang sabab hasabab sin hinang mo pardusa hampa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, in masi-masi in kita nangingin dua iwan pangayoon in kampunan patuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan sa taiban ilayhi, magtawat kau bang aon na hinang mudusa, so imutan tuhuno piara tungan ako adakala dahil hasabab sin pardusa na hinang ko, dahil sabay mag-us-us ka waktu magtawat sin hinang mo. Sabing kita ni hangan manusia magkalupa, iba ning karasal si manusia magkalawng. Wayruun indum hiadlaw, manusia magkasa. Na insarayaw-rayaw bang siya tatab niya, nasa na siya, nalaw na siya, labi luwa na bang siya nakahinang na sin lawng ta kaamahan sin mahasut si Allah Subhanahu wa Ta'ala, suway siya mag-us-us magtawat. May ta siya suway us-us magtawat, ada kala mo natin kay napusan sin kabuin niya, bang sayamutan sin kalong ta sin ajal, hawala siya nakapagtawat, sin pardusahan na hinang niya, natanto na sadya, taga ini tiyataga manimbaran niya sin kabinsanaan. Amo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Uno pa, qaiman ala awamirihi, nahinang mo niya to, timutunay resab kau himihinang singkatan pardaakan niya. Pila na ding mga kamusliman nagbuwal bar iman, bang datungan sin mga problema, datungan sin kasakit, kalupahan ng pardaakan sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Malihap, labi luman na bang malamman na imbaran, kalupahan na misanin waktu. Aun waktu misan diurungog na in bang laon niya, ipahapang hati niya siya yun aun dirihilan siya consideration sinamuin sinhal niya malamma di siya makasambahayang nawayroon inagam Islam misang pabiya din imbaran mo, kalikapan mo, kalam masimbaran mo, sakit mo bang mabutin waktu pag long tutunay simparda akan sintuhan labi luwan sambahayang nasoy wayro untud buli rapat in sumari murahituna. Hari na kau makakaus tumindog. Misan da kumalimingkod lingkod kau.
consider that to sinagam Islam. Law mo di ako makalingkod, di ako makatindog, di ako makalingkod. Namisan ko nagkukulang yung kuhakulangan mo. Sambahayan ko. Bang nato kita mga kakasyaram Islam, intao bang nato magbisita kita niyo pa mga hospitalan. Labil wadi ka to taniyo, indangan inda Muhammad, inda Ali, ay hakaupuan niya, Muslim. Sa mapi mo amo intiyaw pikan sinallahu ta'ala, timutug impag iman niya bang mabot nin waktu pa waktu makatumtum sin sa bahayang. Ang pabang pamuhon, hawak to kau kya sigpitan na, hawak to kau malamman na ang panapatauron in ibadat ta. Ang pana, sabi ang baliktad, upason pa in waktu, nasasakit na, sa usalon pa in waktu doon ha mga magkita wayrong kapus paidahan. So way niya tantong bang siya malamya sakit na so tantong na maray ininilas na sing kabuhi ko. So way niya daran tumtumon in kabuhi niya hasusungon. Sabi ta kay ngatan in ajal magdatong kato. Nabang niya tiyatan timbiyato magtoy mag-us-us siya, mga yu kaampunan, magdikir siya, sa ta mubta'idan an zawajirihi. Lumayo siya, umanib siya ding hamang katan, hikata kang sinamimparda akan sintuhan Rabbul Alamin. Uno-uno na. Mataod saan? Ayaw may hinang sabab hikalipa ka, ingkatan, hikalipa nga mo manumtum patuhan Rabbul Alamin, labi luwan, imparda akan sin mahasot siya Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang. Ayaw hikalipa ka in anak asawa. Ayaw hikalipa ka in pangalta, tao sin pangalta. Tao sin usaha, sin business. Bang mabutin waktu binan inyan. Sa mayta, isu yung nagdihil kayo mo rejeki. Isu yung nagpuhubuhi kayo mo. Isu yung magpakakaw amo in longta. In magkaw, bangkaw nagtitinda. Isu yung magtutulak maun, pakauno mong patinda mo. Yung mga tao mamida yung haon. Allah subhanahu wa ta'ala, sa kontrol niya katan. Hangkan mga tao tayo manghuran, malagbo, insuway, impanawhid. Ini gawhut halom simbigi jantong singkitan. Bang timubu na impanawhid. Hapangatayan sin ipon sin Allah Ta'ala dihi kasusay katan. Sibuda aon alta niya way alta niya dihi kasusakan niya. Sababiyat tu nagmalililla siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaunin kanaakan niya. Insatisfaction niya yaunin nunaon. Naamo yan mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Radiyan biqada'ihi wa qadarihi. Sa halom kaulong ta in halom karida ini kau simpakadaran sin Allah Ta'ala iba simpargantaan. Uno inggantaan kay mo. Kaya kadar kay mo dun haon halom kau karida, halom kau panayma amo in sampurna in panayma imo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiyat tuhin hal mo mutmainna bihi qalban. Mahayang impangatayan simbar iman habang habiyat yung sipat niya. Mahayang dakuman wayroon kahanggawan niya misan uno jumatukan niya. Amo yan. Na insya luay habiyat to masi siya di madawhat nangangayo nangingindwa apa Allah subhanahu wa ta'ala piya pangayo niya di siya magpangayo kan siyo. Maramilong tamar ding hamanga piya panjara sintuhan. Hambuk yan alamat cinta o yaon impanawhid niya matan uno musiba numakpakkan niya pumarap siya ni pa Allah Ta'ala mangindua siya patuhan karena mayta impangindua ay ni ibadat siya ad-du'a huwal ibadah in pangindua in yan ibadat siya na tiap-tiap ibadat in yan kapatut sin Allah Ta'ala namang kau tiunay mo, nang indua ako pa mga nunok, nang indua ako pa mga bay-bay, pagdurwa-rwa, labi-lawa na bang doon jumaat, waktu long niya pagdurwa. Na inya to, asa kimangi na kaw, nagmula na inikaw. Suway, arap pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapatut niya, basta hangan ibadat, inyan suway mo hitunay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na jinisan ibadat. Amo yan. Uni pangayo niya, Palimun min rabbihil afiyah. Nangangayo siya pa Allah Ta'ala daran amo indihilan siya sing kasampurnaan kasambuhan sing pamaranan niya. Bang siya nasasakit, piya pangayo niya patuhan
bang man sumambo amuin pauliun sin sampurna kasambo sin pamaranan niya. Iyo piya nga ngayon na insipa ins kasampurna sin kaulian bang man siya pauliun sin Allah Ta'ala. Sa tahada bihabiyatu di niya usan ilallah subhanahu wa ta'ala. Liawag na nin sabab kataan bang man na hinang ayaw ni sab usan in Tuhan Rabbul Alamin. Bang sa upamay siya masiyaon hapanandas hatutuka sa wala pa siya kiaulian. Winalong ni ubos ko long ni mabaytamihan wayroon hindi pangayon pa Allah Ta'ala hiril kayo. In pangayo pa Allah Ta'ala nabahagi siya nakto. Aun waktu sarundun tay maun sin Allah Ta'ala hirihil kay mo waktuin Allah Ta'ala piyangayo mo. Inyan piyak kamasahan sin kita niyo. In hikarwan niya parihalaon ko sin Allah Ta'ala ring hamanga kamumulahan. Bang so pa may ni ko miya manaw ko pagubos biya bigla nasa kya kadar kay mo narugtul ko sin mga lasa mahalla bang man piyari hala kita niyo narugtul ko pos wala ko na uno napusat sa din sa sakatan mo sa kaliwi ko na uno namang dili ka to pagburuhan na isab lo ne bunot basa ha natay maa adakala inya tu amunatu in dua mo pa Allah Ta'ala reserve kay mahayat to piyari hala niya ko ding hamanga kamumulahan. In hikato niya amuna in tiyata mana kay mo dito hadlo akhirat. So may biyan in bariman ayaw niya usan in Tuhan Rabbul Alamin. Yato in palom pasubsubon niya palom pikilan niya palom unya in habyatun hal. Bangman in mahal ka nalalawag mo in kasabab-sababan. Amo yan na ding hasabahabya yato para yawn niya tud in kaagin niya. Para yawn niya tud in kaagin niya. Salta imaanib siya sin mga kataan ununong maasiat. Hinang maasiat matod sinisan si maasiat. Sibu da maasiat takula iban siwi-siwi. Suway mo yan aniwan. Sa on in kamaumuhan paratungan sin Allah Ta'ala bala musibah in tao yan. Hasawab sin maasiat niya. Hasawab sin nahinang niya. Labi luwa ni mga sila kulang impag-iman, kulang impangahagad, kulang impangamdos patuhan, inyaon laong ta di magpakkan niya sabab sin laong ta sindusan niya. Bala ka niya. Amo yan. Salta wa mukhalafatu amrihi. Iban sin panulang niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in uno-uno parda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naunin wajib unim patut hinangon sin tao ami ilong ta hatiap-tiap siulangan ding ka tu taniu halom panukas siya halom panandas sin Tuhan so matututukasan sin Tuhan Rabbul Alamin in panghati sin kaymanan in panukas bang sa diatungan na sadya sakit na ingkatan biya sumud siya problema kay panan inyan panandas karukaan kasusahan di magpakay mo inyan panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na unin hinangon mo kay nga mo inyaon ibtila sin Allah Ta'ala fal wajibu ala kulli mubtala an yataqabbala kalama rabbih in suwain niya taymaun sin panayma bunal pasin panayma sampurna uno imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala so ibiyayat to bang uno imbita sin Tuhan kay ini amo ini hinanga ayaw na ko magduar wa tumayma kanya hinanga na bagtoy us-usa na hinanga bagtoy sabab kalam sin Allah Ta'ala wayroon na ding mga kalam sa rayaw-rayaw amuin hikarayaw pamano siya amuin kalam sin Allah Ta'ala sa wayroon ka kabaka mo rin doon amuin long ta himumungan long ta inibukon marayaw punal katan so iban suway biya wajib in bariman in panaymain niya in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala salta bi imanin qawi labay ding hapag iman amuin makusog pakusugon ni pag-iman niya bang alamat sin tao yaw ning pag-iman niya apabila in siya tumayma na sin kalam sin Tuhan manaymain na sin kalam sin Allah Ta'ala iba sin Rasul niya inyan alamat na sin sinop ni pag-iman sinop ni pangatay mo sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
inlawan niya bang imano siya iyon naman masibiyabayta kaniya in kawayaan sin Tuhan in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya masiraman sa sin musulang masiraman din niya hinangun sabab inya agad niya kawayaan sin nafsu niya kawayaan sin nafsu sin namin syara sin hawa nafsu niya bukun kawayaan sin syara sin Tuhan iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Suway bihan in kagunahan sin kita niyo mga kakasi alam Islam maglain de inimaon pamarayaw bang inasal-asal tamarayaw na maglain pa kita maong palawindayaw amo yan nabang sopa main ikaw hatatab mo ikaw rani makaingat sinamuin in kakahinang iban sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaw rani maka amuin makajawab sin hinang mo nakaingat muna ikawin nakaingat sin kakahinang mo amo yan suway pindahon bangko laong tanagmangi pa Allah ta'ala pindahanin hal mo kat tunakaw papagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala tunay na kausin kawajiban pa Allah subhanahu wa ta'ala uno pa wa yaqinin tam sa tayaun in yakin ni sampurna tinawayroon pagduarwa wayroon namuin inilong tapagduaro abang beta na sin Quran iman sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na wayroon yakin subay in kaunahan bang beta sin Allah ta'ala inin ubat ang pabibeta sin Allah ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wala along sin Allah piaturun na mo in Quran mahamulya in yan nagdarasa sin shifa siya put din ito shifa maana sin shifa makauli singkatan sakit uwat makauli singkatan uno sakit hagin hawabaran sakit hapangatayan lamiluwa na yan in Quran yan inuwat sa lagu-lagu bang magbalik da imano siya pakalam sin Tuhan Rabbul Alamin sa tasway yaunin yakin ayaw ko magduarwa sabang aon pa paggawa-gawa mo wayroon yakin mo biakari manulay-nulay sa jakaw naon waktu misang pabiat batming Quran yuwos mo biya sa ding hapanagnaan pahikay napusan bang wayroon yakin si mano siya amuin ng hinanghayaon na mahunit laong tatuhon yung mahunit siya mo in tawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala ano pa wa'tiqad shifa'i bihi suwayaw ni i'tiqad mo inyaw makauli tud pagkabita na sin Tuhan makauli bita na sin Rasul makauli suway ni i'tiqad mo siya makauli tud sabab aun baita sin Tuhan ima sin Rasul niya amo yan mga kiulungan sin Allah ta'ala salta suway tud idain doon in amin panampang niya panayma niya amo in kugbaya mo manayma ising kalam sin Tuhan bukum biya laway ko piya amo in kiya pugusan labo amin laway ko biya narako luman suway kugbaya simbaran tumayma na amo yato yung hikamumpaat kanya in agisin yakulul kahalu rahimahullah insay ni hambuk laong ta ini mapantuk ha medicine ikahali ni rahimahullah inang ilong niya wa'lam anna ar-ruqa wat-ta'awid wa ma ashbaha dhalika innama tufidu idha ukhidat bil qabul wa husn al-i'tiqad wa sadafat al-ijabah wa fushat al-ajal amini nagi insay nilong sing mga kaibanan laon niya ini lain ni sabing tungod pa uwat ipon uniyaw namin dentist specialist siya ini ingat talong na inruka tinamin ni pananawal imaksud day ni pananawal laway ding ha Quran iman ding ha sunnah si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awid iban si ta'awid ini amuin mga dua atawakan pananawal amuin magpatilihon kaw ding ha mga amuin di magpakay mo yaon dua klasin pagtawon ta'awid aung kay banang pag-usalon biasin pagpakayon long ni pag-agpang si mga sakit halabiluwan na mga bata-bata inibiya basahan nila butang ang galang long na hipag-agpang long na simbala at tawakan supaya long na di tapuan sin sakit inya to haram inya to di manjari
Di manjari sa basahan mo yan in Fatiha, in Ayatul Kursi, in Suratul Falaq, in mga ini mabilang sa ta'awil. Amo yan. Imasin uno-uno na kaywanan hadang mikyan niya namuin haaturan tiyugot sin syara'in yaun bilang siya long ta ruqyah ay ni halom sin asyara. Ada po ni mga ayat to kuno siya magumpaat kay mo. Long sinambuk long ta ikahal ini innama tufidu idha ukhida biqabul subay kawaon mo siya patay maun mutod amin wayroon paggawa-gawa wayroon biyana sin mga nabay tahalom sin Quran in mga asal habiya umahang nain mag-usal hazaman na to biyayaon dumayrik na sadya sumakit din o direct bagtoy pamedikol sumakit uno-uno na kung direct bagtoy pa hospital sa iyaon in mga beta sin Allah Ta'ala nagdarasin sifa in amin na asal nagdarasa sin sifa iba sin kaybanan iba na sin mga kaybanan beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga habbatu sauda nagdarasa na sifa ni kulli da beta sin Allah Ta'ala in mga ini uwat sa inilong ta singkatan sa ini makauwat singkatan sakit uno-uno na sa biyaw mahang na pangaunhani iman sin medikol piun pa medikol naon waktu yaw ning kuan biak manulay sulayan takun isabang kita biak tuhun na naon waktu di da ko tuhun namo yan uno pa wa husnul i'tiqad para yaw min i'tiqad mo patuhan para yaw min panauhid mo patuhan yan lumuhay in pag-uli kay mo lumuhay inamuin in pakarajaan sin ikaw wasadafatil ijabah sa tiya agaran mo payatusin amuin long ta panaymay sin pardaakan sin Allah Ta'ala iwa sa ta dirihilan mo yaon sa tiyatan tumo ini aun to biya mga ini ka tiyatan tumo kuno dumatong in ajal mo ini kaw sadya kaw ha sadya kaw iban suway biya to in patut hinangon sin tiap na buwal bar iman ha kajumlahan niya sinamin nabi sarakat ng mga tawte muhuran sa munatod in ruka pagtawagon amuna in pagtawal ha atura sin syara laway ning ha Quran iba na sunna iba sin mga ini babasahon iltijaun ila Allah Ta'ala inyatu ini hulat-hulat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala humarap kau tumudyo kau matukan niya sa siya rin katan ini sa taon pa pangayoon mo pa Allah Ta'ala in kasampurnaan sin kasambuhan amuin sin pamaranan sin ikaw halaway ding hasawab sin pangayo mo kaniya ding hasawab yan hirihil kay mo sin Allah Ta'ala paluhayon kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aw ding ha mga akwal biya na sin hatungod sin dua aw waktu long sin amuin ad-du'a o thalatha maqamat inamin dua tu siya bubutangan aun waktu in dua mo makusog dayong simbala pati nin ikaw asa siya sadya mo nabangin tao makusog in panginduaan niya dayong sinamimbala din doon di umubra imbala kanya in hikarwan niya na mas makusog pa sab imbala dayong sinduan niya tinya malamma induan niya nangingindua sa malamma na dayong habang habiatin hal niya da ini tapuan sa simbala kugdanan siya amurakuman napakanon da kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab wala da naigin in hulat-hulat niya patuhan sa tura siya nangingindua amurakuman malamma na in hikato na isab na nagaatuwang in dua panginduan niya imansin amin bala na amo yan ang in kahunahan ni mga tao tayo mangura in kita niyo barhajat sin tawang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katutan niyo amo yan nabi adiin in long tabihan suway in kaunan sin tao bang natukaw kawon ini ayaw to siya magduarwa bang ununin biyeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pakamlusun niya kaagi suway impangamlus niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iman impagtawakkal niya katasin pakarajaan niya harap tudyo sadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na habang habayatu maluhay impaguli kaniya maluhay impaguli kaniya labi luwa na bang ingkaunan sin mga sila
launta ini yaun asal jarak pakan sin kabinsanaan, kajuljanaan, apabila sila long tabihan ini nagbalik patuhan nangayo pa Allah subukun nangayo paluhayin ng Allah Ta'ala na paluhayon kanila sin Allah. Adapun di misam maingat manumtum patuhan, di maingat misam magsukop patuhan na apabila sa diatungan na waktu mahunit dumama ini magmumpaat kanila, mahunit magmumpaat di nila agad madawhat in karayawan sing kalam sin Allah in Quran ima sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa tay mga sila yato at niya hambok na yato alamat sin wayroon hidayat sin Tuhan kanila, wayroon hidayat sin Allah Ta'ala iban sin sipa dun haon. Amo yan mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala na biya din pa sabin di hika tay masin Allah Ta'ala ayaw pa ka aming kalam sin Allah Ta'ala in laun tayo biya nakatutan niyo walau pun misan laun ta bang timurun in Quran maun pakawudburan di tumatas in kawudburan demikian bari pabosi maka di tumatas in bumi. Nabi adin nabahat sa jabala doon hagin hawabaran sing kita niyo amoy niya kanan nato simpanay ma hindi tumatas inamin niya na namsing kita na inya magdepende na amuin hakusog sinang panay ma isimano siya magdepende na hapanawhid niya biadin ni pangamdos ni pagtawakkal niya sabi ya untawi da kumangkaywanan nakalando na yung pagtawakkal nila pa hospital di sin pagtawakkal patuhan. Nakalando ni pangamdos nila pa doktor dahil sin pangamdos patuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yan pati hospital. Pati hambuk na to panukas panandas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu sambil sumurendir na in doktor di na maingat ubatan. Di na maingat tudyong bangunin isakit niya yaon. Habiyat to na kaya nga sin doktor wayroon na makauwat kanya. So siya magbalik mari pa Quran. Iwan hapaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala ining ha mga pakarajaan sa halka bang so pa maawon pamilya ta laung ta anak asawa ta dun halom sin pamaybay ta laung ta awon laung ta ibtila panukas manyo sin Allah Ta'ala dun nakalong ta nasakit in an asawa mo in anak mo in maas mo uno naman yaon halaw man mo unuin hinangon biya unin hinangon ta biya na sin nakauna siya puta bagto isang taos o sundahon na bagto pa hospital hat sadya iulapay in anak bagtoy pa hospital sabi niya to lasa sin maas pa anak di makatahan sin namin niya na nam sin anak niya mabiya din parasahan. Demikian ikaw ba na paasawa mo di ko makatahanan mo inyaon kano ini dumadlaw yaon mo laung ta nararanag unong-unong kana naman suwere sa masakitin ikaw suwere sa nanamon mo nahiminang ko sindan amo imbiya din hikagaan sinamuin laung ta niya nanamsin siya biya uno yahsunu bihim an yaqifu ma'a maridihim suway intiyap ta puintang amo ilong tataglasya ka ato halom si may inihinangon nila bang aun de biya to so yaon siya masin-masi yaon biya kaagi hipakita niya in siya at niya yaon wala niya piya pasaran yaon diri hilan ni ihtimam kahalgaan ayaw gaman long tabi iwin niya pasaran uno hambiya kaagi wayron panghalgain niya nakamanin niya to masusa to sa law na hiuto atawakan hiina atawakan isyusyo na inilong na inakubiya wayron da biya pa gaman niya magsusong in sakit niya sa masusa lumama sabang ko yaon uno problema niya yaon kaw biya gaman hikasung sinamin hika in sin pag-uli simbaran niya hikakusong o nakikakusok sinamin malawain namin kasusahan niya gumaan sabang wayron kaw rin una iniyat tunay sabi ang ginis na namin biya mga lagi yung pensaytan amuin manudsod kanya magwasol nabang wayron kasabar na amo na yato namin dumagan na pala yahullu amo yan waywawinuhu uno pen patut hinangon nadihay ni masilang muna atawakan matukas muna inlaw na nagbuwal imagtawtay mangud isuway magtulong tiyabang
Nabangaw tayo manghud mo, diag pakansin kasusahan, diag pakansin problema rakula. Sa bang diag nasakit yan, problema rakula sa. Nauni ninangon mo, tawangon mo siya, hariin kadal kakaus-kausun mo. Tawangon mo singgin hawabaran mo, maabot na paalta, ang bangaon alta, hitawang mo, tawang ko. Ayaw ko magpikir sinamuin long ta, long mo hikalawasin income mo, hatawakan ilong ta hikamiskin mo. Sabihan ni syaitan, in syaitan amunan in sa lagulag umatampal kato tanyo, timata kang tuod singkatan pakaradyaan hikarayaw sin ipasimano siya. Naamo yan, naayaw ko matumaluman kaon waktu kakausan mo, tumabang patay mangun pila-pila na inamilong ta kakuhunan niya. Ha, yatuin waswas kumangkay mo, magkaikutan ko, tumabang ko sabihan, pawos, aon waktu, bistahon mo pa utang. Tumabang nakapatay manghod mo sa bistahon mo pa utama kung sarapat kay ngatan mo yaon na kalaman wayron pa mga gaman ini lilla isuway ko magtabang kanya hasupaya magmumpa at intawang mo pila na ring hazaman na to biyaw magtaw tay manghod tabi da kumangkaybanan nalawa na pagtulong tiabang sawab mayta bang di mukut na in halom sin pangatayan niya kay ingin-inginan sin dunya bang siminop na dunya na in alta na sa din halom unya na sambil long tahabiat to na maug na siya tumabang patay manghud niya maug na siya tumabang misalin lima siya maug na aon waktu pagkuanan niya na bago rasalo niya nakauwi biya matawd da salo na sin nila tiyataw matawd da lang na sin nila ay ikaw na hintay manghud mo barhajat sibo da kaon sin imunway magguna sa sintawang mo lawag kaw karayawan mo luto mo hadlaw mahuli sawabang kaw nakapahayang patay manghud mo bariman nakapahayang ko sinyana na niya problema Allah subhanahu wa ta'ala gumarantul kay mo hadlaw kaya masing kasusahan mo nawairoon na sa lagu-lagu kasusahan dumagpagpamano siya kasusahan dito hadlaw mahuli labi naman hapakumulan nabang ko nakapahayang patay manghud wala ko nagpikir sintamang mo kaniya magin hawabaran mo ibin sinalta mo dihil mo kaniya tiya ngantawang hakar na sintuhan rabul alamin na hadlaw mahuli aun waktu di pahadun niya ipakita na sinallahu ta'ala kayo pahayangon ko isab sinallahu ta'ala nalawi luwa na hadlaw mahuli pahayangon ko bukun isu nagbaita rasulin nagbaita iwan inya to janji sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga kiyawlungan sin Allah ta'ala wa ya'diru halahu salta ini dihilan niya amo ilong ta ini i'tidar ilong tamang sopama intay manghud niyaw nasasakit nakabisarasin bukun marayaw atawakan hasawab sin aun waktu hasawab sin niya na masakit makapamong sin bukun marayaw makapamong sa ayaw isab makasubra bisan wayroon na long tanyana namno baktoy pa ko amo ilong ta mamisarahan sin bukun na marayaw ana ada pumangya long ta sabab sin kya aun waktu mangkya sa sakitan biyahan sa abo aun waktu di niya kana naman na ayaw mo waktu itay maayin ikaw suway parayaw mo sa jinhuna-huna patay manghud mo dinidihilan mo siya tuwa mo ilong ta kamaapan sin kwan niya sawab hatihon mo in hal niya halom sakit siya halom lamma pamaranan niya at tiniban nasasakit siya naamo yan ayaw fala yudhiru at tadammuru ayaw mo pa tampalakan niya sin ikaw biya wayroon na halka mo kanya amo yan na ding hasawab yan mga kayaw mo sinal habiyat tin hal maluhay long tabiya ikagaan sin pag-ulit kanya sinamin niya nanam niya inahi Ibn Qudamah يقول ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يرافق المريضة أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه تعالى أمين يجي ابن قدامة لون يستحب in sumununi namin suway mo siya long tadaran bang isab long ta yaon de sab koren don haon na imangi din yaon nakaw halom simbay pus pasaram mo pa misang kikita mo namin long ta yaon na ni manan si masikit pasaram pa kaman na ay niya to sabi na to long ta mga manhi kasung na sinamain niya na namsin siya sa uuhamaon bang mabay de sab uuhon
Amo yan, sa ta din doon. Iban, ikaw na labisan makaingat inyon halom simpamaybay. Sinamo ijima jatu. Hangkan di man jari mang lamud-lamud in hawa sinlom simpamaybay. Labi na bang sopama, ini naon in problema. Sawa in problema sakit, naon in problema halom sin pamaybay, lumawag ka man suwayhin ka in solution. Lumawag sin kasalas sayan marayaw. Bukun long tabiyahan, amo imbiya sa kaulaula, labi makahatin hawa ding sin halom simbay. Manghuna-huna pa sin pakaradyan niya un sinwayrong panghatin niya. Sinwayrong panghatin na sin jimajato. Sa imano siya apabila yaon. Yaon di murukot asal in kabalikan na di murukot asal in namo in pagdun niya. Bukun sara sin Tuhan in piyawunan niya sara sin napso niya nabiyahan. Aun sadyaya after kain. Amo yan mga kiulungan sin Allah Ta'ala ay mo siya ilong tamo yatoy namin kwan niya sarta na para yahong mukaagi. Amo yan. Naunoy sab, ikaw nasakit ka biya din sabihin hinangon mo. Iyato siya buta man yu habiak katulong tabo kung kita kyupdan aso kampung ta habuk na turing hamatin niya para yahong tayong kaagi kanila. Diya wa mimma yanbaghi 'ala al-marid fi'luhu an yuhsina ila an-nas. Ini matawd pagkalupahan si mga sila kiyukog dan sin sakit wala nila piyak ka na naman. Inuno insuway mo na muna magparayaw siya papagkahinaman siya. Bang siya on kalaman niya parayahon niya. Bang so pamasal-asal marayaw in lakutabiyat niya in pangadatan niya nasuway palawihon niya pindayaw. Ampayan isablay nun haon ang panang kumyangiin na muin kasudahan mong umi na kapapagkahimano siya labi luwa na bangso pa ma long ta ikaw hambuk ba na nasakit ko gaman ang panakaw ngumi pa ba na mo ang panakaw ngumi adat na palasya sin na muin asawa mo di na misan kau mabisita sila sa sin asawa mo long mo nasasakay mo naman sila pagpakareha biya din hikakuang ko kanila sinyari ako biya ini amo yan. Saon waktu mauni pagkabayas. Bang isang bisita mo, misan kau malam ikaw so pamabana malam pagkay sa bisita mo, maas mabana mo, misan sa kan nasasakit. Alam mo, maas ko sa inyo. Hindi lang kutud kahalkaan. Palo parayaw ko yung kaagi kaniya. Hulmaton kutud marayaw. So iban di amat tin so way ang bisita mo hulmaton mo. Kapatot sinta uday nun. Hawlabi luba dabang masukay mo. Nasuway in ikaw isab in ikaw isab long taban na bisita long ta sinamin ko na di lang matukahalkan damik yan biyak turay sab in long tamang sopa manasakit in asawa na parayaw ni kagi niya pawanan niya bangkingatan niya na hindi nakabayaan simbanan niya habiya ubukunday sa maksiyat suway niya to aniwan suway niya ya to hatihon isab bukun hatihon na sa timbaran niya. Amo yan. Pagubos parayaw mo. Bang awon sibo-sibo aw maas. Maas simbana mula sa hatod marayaw. Impaglasa mo kaniya. Suway hakar na sintuhan lasa mo pabana mo. Iwan lasa mo pamaas. Sinamimbana mo karna. Namikit ka rin doon naon sumugpat simpagkasilasa. Bukun hangkan na awon impaghambuok simagtiyaon sa wab. Lumuag impagkasilasa. Lumuag impamili. Nampayan ni sabtabi ada kuman niya hindi misam makatibaw imaasin usog. Di misam makatibaw in ilong tain aso kampung sin usog doon. Ali ni alamat sin to bukun marayaw. Alamat sin babae bukun marayaw. Hangkan suway pagtawatan imang beto hangkan in suway anyuh sina ilan nas. Suway magmarayaw siya. Bang inamin ko na bang asal-asal maraw paruhunon niya pendayaw na sa bang habiyatin hal yaon waktu bang sa pamaon nakiingatan mo rin sa launing ko ang kumita pa kao nakiingatan mo na biyat to iyat habiat to in ko lara mo na sin solusyon apa yan aon waktu pagjuruan pa kao na yato di nato manjari sa taon upen hinangon niya akan man mo nato ati magsuway to parayaw ning kahagin niya magmarayaw na siya anya to hambuk yat to hikaluhay sinamoy pag-uli sinya nanam niya wa yatafaqqada faqirahum bis sadaqa uno pen hinangon niya suway niya lawahon imanga sila bang so pa labi aun alta niya aun uno niya lumawag siya ha mga tao magguna sintawang niya mimbar hajat
Sibu dah hapag kaon atawakan una labi luwang sa pamintaw ya ulo mo kingatan mahajat siya sintawang mo aun mga bakas kaya utangan niya ataw na nalawahon mo angkan na mga inisambil pabiyahon iman biyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daw marudakum bisadaqah walau bisyakki tamra o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uwatin niyo lang niya intaw na sasakit kaniyo. Sino no? Simpag sadaka. Ang kambang ko na sakit, gaman pataura hinang mumarayaw. Pataura pagsadaka mo. Sampay ta sin Rasul. May nang sawab hikauli sin sakit niya. Ampayan yatin wasabi. Nasasakit pa ako, magsadaka pa ako, magwa pa ako sinalta ako. Biyanin syaitan. Bisan ini kahunahan ko ini ipag-hospital ko. Ipami ko uwat, pag-ubos ipagsadaka ko pa. Long sin Rasul walau bisakit hamra bisan dakuman long tahan sipak tunga sinaminhul mayaw ikapag sadak mabilang ito sadaka habang man karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sami sampai sa milyon indihil mo kanya bang bukun karna sin Tuhan wairun natupus paida sami sampai sa blimasin hakala sin Tuhan indihil mo kanya malago na to reserve kay mahadlaw mahuni sa amurating kakausan mo na magturuhon na bang malago pa hakala pa sin Tuhan na magduruhon na in labi indayaw niya. Uno pa yung hinangon niya. Wal ihsan, magparayaw siya. Yung pagparayaw niya, bukon sadya, papagkahin niya mano siya, sambil pa mga makhlukat, pamakaiwanan, pa mga binatang, diyapan niya sin Allah Ta'ala, so irasaw ka magmarayaw. Yung mga uno-uno na binatang na inunhaway, la sa pinakunukay mo, parayaw, bukon yan, aun iro, aun kuting, aun biyahan, di makatibag to yung unuhon. Bagtoy mo tiluod. Ayaw. Wey, sab nang unukay mo. Parayawin kaahim mo. Nabiya din namang papagkay mo mano siya. Wasa'il fi'lil khairat. Iman singkatan unon na hinang marayaw. Amat yung hinangon niya. Lawawon niya tod. Ang pabiya na sinsambat. Ini habiyayaon. Ang panaon di matong ang panaliso ang maglagkarayawan. Baliktad. Sa suwi biya ito pag anad-anaran sinnak walbar iman. Bang saya tungan uno-uno lang siya hinangon niya katan in wasila sinang karayawan in sumugpat kau simpar sugpatan simpag kali sa ibadat takula bang aong kikita mo agun na long tabihan mabutas lawagain na main solution niya tubiya din hikapaghambuksin sila hinang lago karayawan niya ampayan isab tauran mo pa gamman tauran mo pa biyan hikapagbutas hinduan nagkakasila sa unibeta sin Allah Ta'ala Aunin beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qatta' aw ka ini amini amotin beta sin o kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amoy qati'ur rahim di tud makasud suga in tao amin lima lawag amin mamumugto sin pagkasilasa na ikaw tay manghud kunay ng sabab kaya pagbutas sin duwa nagkakasilasa pagtawbat ko marayaw aunin adlaw kiyama aw ning pagtiyaksili aw ning paghukom para yawain huna mo papagkay mo mano siya bisan pa hapangaton mo lang ayaw ko bagtuy mo negative thinking bagtuy niya turum mo kanya long intaw yon hangkan niya yon yasawa karna long na yon dayahan karna yon sa laong piyuhong niya sin aw alta piyuhong niya ayaw ko magbiyaya tuli mo kay ngatambang uni halom sin long tapangatayan sinamiin ada kala hasawa sin pag-aram amo timpini niya sawabin arta yan di dahi kasanyang di sampabius mo kami di dahi kasanyang mo ini kasanyang mo amin din agama in pag-iman sampurna amuran ini kasanyang si manusia bang ikasanyang in arta inuno na may tayo kita di mag-apas-apas si mabihan kuno suman hikasanyang in arta bang mo na usal pakabayaan sin Tuhan bang mo kaya pag napakafi sabilillah na asal magduruhon sabi mga kasahabatan nakauna mataw day sabdayahan artaan sa wala na inang sabab inarta nila yatto gaman kaya takabbul nila gaman kaya pag hinang nila maksiyat sa uno gaman kaya pa ini kaya pag napaka nila gaman amoy kaya encourage nila pa kay man ambiya din pag napaka inilongta ini haran fi sabilillah amayan para yawon niya imang sakatan ini ni iba na motimbeta kita ni Nabiullah Zakaria alaihi salam kisah si Nabiullah Zakaria alaihi salam landuin kasusahan niya
Nabiullah Zakaria alaihi salam hawak tumanin siya malaas na kaya natatap na nimbaran niya masuk na sa manikod sa tayo asawan niya inilong ta nakalando ng kalaas nila karwa yung kaya susahan niya sa labi-luman mga sila way paanak na hambuksan ng mga problema hambuksan kasusahan nabiyasin di magpakan Nabiullah Zakaria alaihi salam naunin ko niya, nasusa siya. Kasusahan niya, wayroon mag-continue sin hinang niya. Wayroon sumunod sinamin hinang niya yaon. Sa kita niyo inamiimbar iman. Yaon in panuhin patuhan, wayroon na nabuktin hulat-hulat niya patuhan sin rijikyan si anak. Malaas na. Wayroon na din ka anak. Inasawa ni na makaanak. Nakalando ng kalaas, biya din pa ka-anak. Sa unin dua si Nabiullah ini manjari sa inihipangin dua si mga sila wayroon pa dakalamay ng sawab inidihilan pa sila riziki sin Allah Ta'ala ukabun kanila ini beta sin Allah subhanahu wa ta'ala iman inhasin Nabiullah Zakaria biatin hal ni masin asawan niya in sila yato ini naglulumba-lumba naga ini sin hinang karayawan manot maslag tatkala yung karayawan hinangon nila bagtoy iwan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala masin mga uno-uno na hinang hikasuk niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nagisin Allah ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin siyang bang sin Allah ta'ala fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah uni sikreto nila ini innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in aminin doa sin Nabiullah Zakaria alaihi salam nang indua siya po Allah Ta'ala tiyawag din Allah Ta'ala karena wayroon da makaril solusyon kanya yaon tupot in Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag nin Allah ta'ala ya Allah ay mutuda ko lang niya amo imoy na sadya ko hukum kay mo sinwayron misan inilong tamag continue sinamin ay maksud na tiway misan anak niya sa unin ko tiya masin Allah ta'ala indoan niya tawayron tiya masin Allah subhanahu wa ta'ala sab yatuan ta khairu warithin karena ini tupot Allah subhanahu wa ta'ala labi marayaw amain hihirihil niya warasa paisusun kabayaan niya fastajabna lahu natelong sin Allah piyete ma namu kanya uni tema induan niya bangman sa riziki anda anak wa wahabna lahu Yahya munain dihilan sila anak riziki munain Yahya anak sin Zakaria alaihi salam wa aslahna lahu zawjah long ini dia long sin mga mufassirin amoy tungod sin wa aslahna lahu zawjah nabahagi di nagdua long nila amo inlong ta in long niya in pangadatan sin asawa niya bukun marayaw mangi long sin kewanan hangkan piarayaw na mo ipangadatan sin asawa niya inhamok sa baita amo inlong ta aqima na siya na piarayaw sin Allah Ta'ala mo in mahinang sabab piabiya sinamo in bukun pamalaas yaon at inamo in sambil nakaanak wayro misan niya nam uno-uno ya amo to amati masuk Allahu alam lang sin kay ba natin ya inila mo darin dito hato natin hindi ini kita ni kawasasin Tuhan akan na ayaw lang niya malaas na ako di na ako makaanak kung ayaw ko malawain hulat ng patuhan kita ni Nabiullah Zakaria bukun mustahil hirir kay masin Allah Ta'ala pila naon jima tubiyayaon lin ummul nila labi na kawaluhan tahun dahing ha India karo labi na kawaluhan taon nakaanak first time anak nila yan jimatu sangat kawasain Allah subhanahu wa ta'ala haunun kabiyan unin sikreto nila yato unin biya mga kanyuk-nyukan hinang nila innahum sifat nila yato lamod na rito Yahya innahum kanu yusari'una fil khairat amo ini insuway patut amo impanduahan singkitan yung kataan amo na ikaw na maglumba-lumba hauno-uno na hinang karayawan
labi luban na pagtaat hikasuk mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'unana imasin pangindua di magbukto yung pangindua nila po Allah ta'ala. Lamay inuhulat-hulat na sinrida sin Allah ta'ala rahmat sin al-kubaya nila min panayma ring Allah subhanahu wa ta'ala. Warahaman imasin yato yung buka nila po Allah ta'ala sin siksa dumatong kanila. Yato'y naminding mga sifat niya wa kana nakasiin iyan nakalando iwalong tain pang mabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato ilawang ta pandukahan marayawin ayat ini imasin kisah si Nabiullah Sulaiman dahing mga salagbo-lagbo hikamumpa at katutan niyo labi luwan mga sila aon diratungan kasigpitan alamala wayrun nalimiw dahing haamal salih. So way magbalik pa amal salih. Ang kanabang aon niya na namtasway nakita na doon magmarayaw. Puminang nakita to sinamasali. Bukon nagangan-angan kau madawhat min rahmat sin Tuhan. Nagangan-angan kau madawhat min ulong sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Nagangan-angan kau ritjikian kau sa rayaw-rayaw. Sadi ko sa maghinang amal salih. Nalapaso pa ya lumuhay kayo pag amal salih kau hinang kau. Inyan hika ang katsim mga karukaan. Amurani ni kaangkat sing karukan sing kasusahan nakalabaw na sing kasusahan hamuk yan ding mga launta hangkan beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil hajr kahijrati ilay amuin bain pag-ibadat hawak tu kau halom kasigpitan long si mga kaywanan ni hinal haraj dini amuna inti maud na yung pagbiuno-biuno si maud na yung kapit na doon hayan sabang hazam habya ini sasaw ingkatan manusia kalupahan ni pag-ibadat sa inibadat mo doon haon wala ko nasasaw wala ko nalipakahayat to pag kamiabot na in waktu di mo na mo si mambahayang dakaw na in karayawan ni malago karayawan beta sin nabi dako sin nakapaghijra para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa imaksuden ito atin malago in karayawan mo sa wabliga pintaw katan ikaw na in nagdapa-dapa sa paluhayon kay mo in Allah subhanahu in mga kasigpitan mo amo yan unin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala unin dalin makana to biya na sin aun to tao nakaagad sila kato misan di tanawasaw ng tabihan amo in nakasud sila pagar palungag amo in longtasin lungag habudyaon aw nungag hawak tun sila nakaagad-agad kato na yabutan na sinamin di nakamusuyo bang amin long tahapanawan hatulakan na hinakahanti sila ron haon halungag kuweba na day long ta aun long singkeban na aun long nebe mga najugjug day inamikuan nakitahunan sila sinuno simbato na wayrun nakakita kanila wayrun makatawang kanila hatong kataw ini bukon kalando kasusahan mo kaunay kuno ito kau hakati way kurong kakitaan mo tubot na kami ito halom lungag wayron di mo mapasabatura kula di mo misan kaya turon naisip makatawang kanila habi itun hal Allah subhanahu wa ta'ala hangkan napikir sin kaymanan ini wayron na duwaing long na makatawang ka to malaing kanin amal salih nagtumtum na yung pakanya sinuunuin na miya long sila tumtumain hinang mo marayaw na hinang mo na long sin hambuok timang tumtum na in miyunanin hambuok yaon ini hadis ini namaita hadis din kan ini Umar radiyallahu anhuma ini aminat long sinambuk kusog ini Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran sambil pa long tinapusan utuhan ko hakaunan ko aon dua maas ko tinayabutan niya pa maas niya inaama niya malaas na tuod nabang sopa mayato ingkaunan kulaw niya kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan maksud ni di niya pagpainumun di na siya minum muna sambil ahli niya di na painumun namin gatas yaon din nakauna to magkawa sila mga gatas lang ta sin gatas unta nakatawa gatas amin kambing amo yan na inhinang niya yung kaunan niya beta niya biya ito yung paghinangon niya paula di niya na paunaw nimbaran niya iban sin ahli niya sa impaunaw niya muna imaas niya sabi yun halawman niya hangkan inusok mga tote manghuran
in labi misal nung taman yu kakonta in usog in labi kapatut maun kaniya amo ni maas niya. In babae in labi isablong ta amo in labi taga kapatut kan atawa pagtaatan ni labi puasin pagtaat nga pa Allah Ta'ala yung Rasul amo ni imbanan niya. Amo na imbanan niya in usog pamaas niya kanayo magselos yung mga kababayhan, kaasawahan, bang sila mag-serve pamaas nila, uno-uno ni hinangon nila, sabab lumawag sing karayawan. Bukom magbinto, ang payan, minto pa yung kaiwanan. Law ni matod na sila magtaymanghod, may taing karayawan, makatukan niya, tawa siya radya ko. Hangkan ayaw magselos, bangin niya o nag-serve na amoy nung tanakidma pamaas niya, nakama niya, sa lumag siya karayawan. Imaas di katumbasan, biyan, inhinang niya, biyayat to, na sambilong tahon waktu biya tuin hinang niya pagkatun na natutugin ba maas niya na yaon na diarani namin gatas yaon na mabuka siya minum on waktu nagtatangis pa namin ko yung uhaw ni maanak niya sambil nakatug sambil siya doon dasikahan tiagaran niya to di maas niya indo maas niya makawati hasupaya amin makauna makainom sing gatas kita niyo nalaw niya, ya Allah, bang so pamain niya to inhinang ko at akarna sintuhan, akarna mo, na ando kailo, palakpas sa kami di halom lungag ini. Nagtawaslo siya pamal niya sali. Ini niya mo pa ning mga tawaslo masro, amoy magtawaslo ko pa, amal mo, hinang mo marayaw. Buko magtawaslo pa mga kubol, si Miyamat, yung kamumpaatan. Na mo yan, na tema sin Allah Ta'ala, na jugjug day na ukab-ukab bihan, sa di pa sila makasul. Ay di pa sila makakuha. Yat tunay sabin hambuk. Ano na sabin hambuk? Ininamon long niya, inkaunan ko long niya, aon long niya, anak sin amon ko babay. Napilihan, kanunungan niya, kalasahan niya, kabayaan niya. Sambil miyawot pila tahong biyahan, at niya, wayrun diya na noon. Wala damiin, amin baya niya, tuwala niya rana, ini kaduhulan imbaya niya. Amin long tabaya ni asawahon na sambilong tadi matong kasigpitan simbabay iyaon na inmano siya bang dumatong kasigpitan ini partandasan sin Allah Ta'ala o waktu bang wayrun kasabar makahinang nasadya sinamuin lang dal sarap patuhan sindi kabayang sin Allah Ta'ala sa hasabab sinamuin long ta ini panukas long ta kasigpitan nakaharap imbabay ini matukan na ngayo tabang nain sayo na kalasahan niya, kabayaan niya to. Dahil sin tangna pabihan. Nalaw na chance niya na rin di. Okay na tumawang ako sa own condition. Own condition na doon nung uning condition namin kabayaan ni hinangon na pahinangon amin maghinang amin imbiasin dua magtiyaw. Nain namin barain namin bawai karna sininsiyatin niya magguna siya sinamin kagunan daruri kagunahan niya tuod. Na okay na dunhan nag-agree na doon man hayan sungman sa long tabi huminang sinamin bukon marayaw iyan siya simbabae iniyatin niya ini ayaw mo suran bang mga ibadat tam isinsing mo pabukon niya tagdapo narito hato biya siyod siya buha najugjugin namin kwan niya wala niya nahinang kita namin taowar iman ang kwan waktu bang kapatumtuman hangkan ipagpatumtum hikam patong abara iman hangkan dia akan kita sin Allah Ta'ala pagpatumtum kamu amo yan ini kamu ba na dito hatun nakatumtum siya siyod siya buka pa Allah Ta'ala sawab bang yan hinang na siya ni nagmulahad mo sa biyayaon way hazaman na to biyahon ipagbansag pa sin nakahinang siya sin kanumuan uliaudu billah mataod ayaw pa kay misan malaas na ako na kung nahipagbansag pa namo yan nalaya Allah bang inyat to hinang kwato karena simbuwa ko kay mo aywan sambil dihil niya na mga indilihilan niya to kyato niya na palapas sa kami ni Haini na sambil long ta liapasan na sila ninilong ta nahiwal na inuno imbato sa di pa sila makawa kato nalas na pahambok usog ikaw isa mga kato uno isab yung mga nani inkaunan niya isab aw insay awn mga mataod long tabi mga amo sebehan long ta awn mga
iniipatan atau daraakon o mga daraakon niya taon niya dun hawak tuman dunhan long ta ini mawot na in paggagadji na siyempre bang kung nagkasintao na bang mawot in paggadji hak nila to kapatot nila so ay may ikatwin in naming kapatot in gadji nila na doon man na sa kaliaon hambok usog wala din doon nakahadir yaon da yung gadji niya hitok balway roon kaya tukbal ning kata kaymanan hambok usog dito sa bola din doon nahang kani malago pa nga dyan dihay ni mga tao tayo manghuran mga sila amuin long tao ang kiyawa mo tao sawab naghinang doon kay mo hito na yato din namin kapatut amuin long tayong kapatut niya tukbalan bukon na niya hon sa hasawa simpag mawa patuhan wala niya na hinang inamin alta sinamin tao yato amin pagkawairoon na iya ko niya na habiyayaon di ka to bang hatsadya pilang kajambi na makawa ako hon na kay mo in alta sintay manghun mo ako hun mo na hat ko piangandulan hat ko piarondo na haon waktu maako mo na amin lungkupan mo nintay manghun mo matobyahan manglulungkop sin alta sintay manghun na ini malago pamintanganin sa ini pagkahabi at tuwairoon na dinunaon uninhinang niya inhinang niya mga tao tay manghuran yusal niya insinyaon gaman piyataod niya piamin niya mga piyataod niya in piamin niya sapi at piamin niya kambing sambil liwansin kayo atin niya piyapag usaha sambil timaud nahambuk kadlaw limaway pilatahon nagbalik na maunin tao amin tag sinya to amin gadji niya sumukot na harin na mga kato harin ng gadji ko bang mga di kato hat siya nakatulak pa mga sukyaon wala kaya lupahan na nagbalik mari na siyempre hak na yato kapatut natin so may tukbal da hari na lang nin insin ko yung gadji ko kawaon ko na inagisin namin tagdapo ini ang paghinangan niya ingkatan lang niya kakitaan mo yan dahil mga baanan yan dahil mga katambang kami inyalo na kayo mo bang makatiyod-yod mo ako Law na wala ta wayron ta ko law ta miin biawa yod sa bunnalat kay mo yang katan pagawat biat wayron misan ham sambil amin jara kay mo yang katan wayron misan hambuk siulakan kiya pinakiyawa katan nama tu piangino na ya Allah bang inhinang kuyat tu hinang maraya hakar na mo ando kay lupa lapasan na kami long tadi hayni nadito hato liapasan yu ni naig na long ta imbato sambil nakakuha na sila katahan na maka na to pangadyan ni hay pamintangan mga katotay manghuran bang bukunda amal salis in kita niyo wayron na makatawang katutan di pahadun niya labi luwan na hadlaw akhirat in makatawang kato amalta amal salira in marata lulutuanan in alta magpataw ko sin alta mo bang di mo mausal mapakay ha kama Islam piyag napaka fi sabilillah gaman hikajul jana mo gaman hikanarkam hikabinsana mo di pahadun niya pat ipananam na kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin napilabiyaw nasabab sin magapasin kay banan magapas-apasin sinamin alta inililing niya isusuad di matasan kan tungod parkala papagdunya betang kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw ko matun sin nakatataas rin kay mo mataw din alta rin kay mo sabab imimug kaw aun waktu bang ko imimug na lumabi adin ni kawak mo makahinang nako sin hiram sin Tuhan sambil hinang 5 sikinangon mo na nakan say magpa 5 sik din hadlaw mahuni kay ni biasin kita sin Rasulullah pag Isra wal Mi'raj niya pag Mi'raj niya patasin langit kaya kita akan niya yung mga lago sintiyan biasin tasin bud hindi suyat to ha mga magkakaon riba naggaganda riba inamin punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya naamo yato mga kiulungan sin Allah ta'ala bang kita niyo mawaya long tabihan ini paluhayon sin Allah ta'ala paguli kato tanyo amoy mag-apas-apas kita niyo huminang sin long tahinang marayo amal salih sa amuran lutuan sin kita niyo demikian suwain kaunan sin tao nasa hidunin kasabar dia magsabar siya bang siya piratungan musiba piratungan siya pagsabar kau sin uno-uno na ayaw ko mamisarahan ayaw ko umununo sin biya mapangkal patuhan Rabbul Alamin bang aun tatasan dandun kay mo lang mo hatsa jalong tawala nakakuang kay mo in halom sin pamay bagtoy ko magkuan sambil hipasaplak mo na bagtoy
hatawakan hibay tamo na hakay banan amasukay mo biya inin hinang di mo kasabalan na ingwa niya wayroon karayawan kaman kajuljanaan in kakunan niya na mura-murahan ini papagmun pa atong sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sing kita niyo haadlaw ini ay inlong ta may nang natululutuanan di hadon niya labi luwa na hadlaw akhirat ini wa aqulu qawli hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Jazakallahu khairan ya Syekh. Alhamdulillah ito na yung pengajian murahan nakahampit kita niyo rin ang mga pengajian itu sabot niya yung perkala sin pag dihil sakit serta aon day sa buwat niya may nang nato batukon nato lawakonin ubat kakausan nato sabab tiap-tiap aon sakit panaukod sin Allah Ta'ala aon day sa buwat niya abang tali kayo nga tanong marap kita pa mga tao makaingat sin nagpangadji sin pag-ubat dari mga sakit ini laungta aon dain dunhan misanin pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpangayo siya magpatilibon pa Allah Ta'ala si mga sakit amuin di siya mabaya jumato nabihad to rin sabing kita at sumakawa aon dain nga mga sakit gamayan ikakuyag ta yan dain nga mga sakit beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran niya ipagpangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala may kipatilibon siya dahil nga riwayat di Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal kana yaqul Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa fi riwayatin a'udhu bika minas samami wal bakam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam magpangayo siya magpatiliwon pa Allah subhanahu wa ta'ala dayong hasakit baras in baras niya min sakit pamuti di biawero ubat niya bihan in pagyanon sakit pamuti buko namin magputi adem pais inyag to magnaknak inamuin paisin tao bihan pagtawakon sakit pamuti ikaruan niya junun amin marupang in tao malaway nakal damikian juzam amunlong niya sakit ipul mapupod din tao inut-inut mapupod bihanin ini tilawasan sim pamaranan niya damikian iban sim mga sakit amuin mangi pangayon Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanon niya tulong niya pagpatilibunan niya munain sakit ini kabiso iban kaumaw na yung mga ini matawad saan umaw makabisara aon day sa bisuri ini bukon bisuri makarungog pagyanon doon na ini mo na yung mga tauri magdungog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala biso yan inumaw amin di sila misan mabaya mag-ingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala di nila misan mapakay panginhawaran nila umaw sa yan mataw yan jadi mabayan Rasul sallallahu alaihi wasallam jumatu ha muslim bihan sababin niya to ring ha mga mapatot na to singuran in Rasul sallallahu alaihi wasallam impiagbidaan doon ha ni mga bariman gamayan makuyag sila bang aon kumugdan kanila masakit at tawaon din doon tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair makaajay lang ni mga bariman sabab in uno-uno pakarajaan jumatukan niya ikarayaw hajakatan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqdi Allahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lah
Wairoon tutukasan sin Allah Ta'ala hibutang niya bariman buat malain kani karayaw hadya kaniya katan. Wa in asabatu sarra syakar fakana khairan la. Bang datungan siya kasannangan magsyukur pa Allah Ta'ala. In pagsyukur pa Allah Ta'ala ibadat. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan la. Bang isab siya datungan kasusahan, kasigpitan na magsabar siya. In pagsabar hambuk ding mga tibay huansin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in mga yan katantan tabiat si manusia asal di sila mabayasin amuin bukon marayaw ang kannaing kaywanan sambil ding hakaawam nila atas sila himinang simmangi pasal sin dumaw at sin karayawan niya sin mga tao bihan manakaw impagtakaw mangi sa may ta sila to manakaw sabab impangannal nila to makabak sila karayawan kasadnangan ding pagtakaw nila na tao way rood pangirab pag-agama na yung mga yan katantan bang mo kita-kitaon inyan katan dainyan hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamilwayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kanabi Darda laula salasa aw salasun ma ta'ta abnu adam ra'sahu. Banglong niya bukon daing hatu parkala nikmatin nirakula di lang niya hiandok sin anak kapu adam inunia pababa. So, yung kabayaan sin manus siya nagdurungat na dyan siya biha. Atin niya, yung kabayaan niya siya dyan hataasan. Nakuno intaw mapinda, suway sinallahu ta'ala karihilan sin tuni matini. Intuni matini, mahinang sabab sin makatumtum manus siya, sin bukon siya, kakalha, alaw man sin dunya ini, bukon kanya ingkatan halawm dunya, aun tagdapo kanya, Allah subhanahu wa ta'ala, amuna into sabutun tayo ini. Al-marad, sakit. Sabab intao kugdanan sin sakit misan way pag-iman pa Allah Ta'ala maabot siya numanam sin masakit umaluhoy siya pakain pataas, humangad pataas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun kikita niyang kalasahan niya katan katilibot niya kaya nga taniri na makatabang harap siya pakain harap pakain harap Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung bariman dunhan makauntong dakula sabab bang siya humarap pa Allah ta'ala gaman tumukbal siya sin pagsukur. Sakit hikaruan niya kamatay demikian inyan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari ini kamiskin sakit iwan kamatay amuanin sabab imano siya mapindaing kahalan niya. Na yung bariman doon hayan untong katanin kana naman niya. Manjari dahil mga pangadjian makawasing kita dahil mga sila ini amin maingat mamisarahan lang tatungod paparkala sin pag-agama lang niya dahil mga tao maingat magbibisara makawating pangadjian mareho rin mga kabtangan nila pagtawag kanila mga hukama annahu qal salasun min kanzillahi ta'ala la yu'tiha Allahu illa man ahab. Aulong niya to dahil hakusi sin Allah subhanahu wa ta'ala di niya ipagdihiling gusini amuray mga tao kalasahan niya unuing gusini al-faqru wal-marad was-sabar. Indihilan da sin Allah Ta'ala sin kamiskin amin mga tao kalasahan niya. Yung mga tao makananam sin sakit amuin mga kalasahan niya. Ini bang mga bariman iwan sin kasabar amuan yung mga manusia dihilan sin Allah Ta'ala. Naman jari yung mga yadto katantan bang tahatihon marayaw matawad biyay takato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sakit inihi karayaw kato
hikarew kato. Sabab riwayat dengkan Imam Malik kakraakan kiin hadis ini Muwatta sin ini Imam Malik laungnya idza marida al-'abdu ba'atha Allah ta'ala ilaihi malakaini faqala anzur madza yaqulu li'uwadihi wa in huwa idza ja'ahu hamidallah wa athna alayhi rafa'a dhalika ila Allah azza wa jalla wa huwa a'lam fa yaqulu li'abdi alayya in tawaffaituhu an udkhilahu al-jannah wa in ana shafaituhu an ubaddila lahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an ukaffira anhu sayyiati. Kita kawin lingkat sin hadis biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila lang niya ipon sin Allah Ta'ala bariman kugdanan sin masakit parahan niya ruwa malaikat maun paalupon pataw na sakit yaon parungugon banguning kabtangan niya. Inagisin Allah Ta'ala undur madha yaqulu li'uwadi dungukan niyo banguning kabtangan niya sinamin kimugdan kanya ring mga sakit piaratong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala idha huwa fa in huwa idha ja'ahu hamidallah bangsa upa dumatong in sakit yaon non kanya gamman imian siya alhamdulillah at niya tumukbal pa siya sin pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin sakit siya wa asna alay sa mananglit siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala uno na sa sanglitan marayaw patuhan Rabbul Alamin hipananglit niya doon hawak to yan na laong niya dahon na si malaikat doon na raakyan to pataas langit sumagawa misan niya turi sumampay man to kaya ingatan sin Allah Ta'ala bangunin kabtangan sinipon niya sa hasupay sa jaon makasaksi sin amuin ini pag-iman sin ipon niya yato manjarilong niya doon hayaon imian na Allah Subhanahu wa Ta'ala li'abdi alayya in tawaffaituhu an udkhilahul jannah banglong niya inipon ko yan abutan sing kamatay niya ring hasakit niya yan pasuron ko siya palom sulka wa in ana shafaituhu bangku isab siya paulion pareng masakit kaya na naman niya wihaon gantian ko in unod niya sin unod bago gantian ko in dugo niya sin dugo bago iban kiparatun king katan pardusahan niya kitakaw yung mga bariman gaman magsukur pa Allah Ta'ala bang aon kana naman nila masakit sabab di jumatukato in uno-uno bagbukon deng Allah Subhanahu wa Ta'ala aon yan lasa niya kato sabay na to tayo maun-uno na uno-uno yung jumatukato hikareyo bahapan na naman tao hikakangi katay maunta kataan bating yan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala nabang tatay maun inya turirihilan kato ni mating Allah Ta'ala amo timbungan niya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala damikyan hambuk hadis dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'ada maridan wa ma'ahu Abu Hurairah min wa'kin kana bih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshir fa inna Allah yaqul hiya nari usallituha ala 'abdi al-mu'min fid dunya litakuna haddahu minan nari fil akhirah ini sakit hinglaw biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu timibaw siya pa hambuk deng mga sahabat niya kibdan sakit miya magadi Abu Hurairah waktu yadto laung niya biita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan na nibawin Rasul sabab kaya suisuyen sa sin
nasakit. Imbayta sin Allah Ta'ala ron hay ni abshir pagkugkuyag kaulong niya. Haamin nasakit ito. Along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong niya man to pagkugkuyag kaw. Sabay ko makuyag bang kaw hinglaw. Mayta sabab in hinglaw tumtumun na to long niya alhumma min fayhi jahannam. In hinglaw yan daing haangso sin narka jahannam. Angso simpaso daing hanarka jahannam. Hangkan ni Rasul imian abshir pagkugkuyag kaw. Fa inna Allah yaqul nagbaytay ng Allah Ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya nari. Inkimugdan kay mo yan narka kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usallituha ala abdil mu'min fid dunya. Hipananam ko haipon ko kalasahan kuriha dunya. Litakuna haddahu minan nari fil akhirah. Sabab amo aning bahagi niya kana naman na halom si hadlaw akhirat. Pag ganiya kalasahan iniipon niya, hipananam niya narihadon niya muna. Hasupay rito hadlaw akhirat, huway na kana naman siniipon niya. Kita kamuin. Lasasin Allah Ta'ala ha mga bariman. Sabi ito, murating kakunan na to, dengan mga pangadjian, amin pagpatumtum yadto sabab na, inyad to katantan, hika, paamo na to sinamal ibadat na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Suway makuyag in magkasakit. But ingatun taniyo in sakit hipaglano sin jasad na to hipag-i. In Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. In Allah Ta'ala sutsi malano dito may mahaypon niya bang bukunda malano. Hangkan kau paratungan sakit supaya may ilumian katan. Supaya pagbugto sin napas mo malano na kau tay maon na kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yadtuin biya mga pengajian sa Allah Subhanahu wa Ta'ala magsupor pa syekh na to insyaallah ta'ala ruwaing waktu na ini aun pa ini pengajian sing kita niyo amin pagtawakon na mo istiqbalu Ramadan pagsampang na to simbulan Ramadan tumagna sing konsum isnin ini sain ini puasa isa kumugdan tiap-tiap puasa Isya magpangaji kita amoy in pagsampang ta simbulan Ramadan. Isnin, Alba'a, Jumaat. Isnin, Alba'a, Jumaat, Isnin, Alba'a. Amuratin taud niya sinamuin mag lecture di aw na ring mga kakuruhan konsum insyaallah taala tagnaan ko in pag sampang nato sin bulan Ramadan tiap-tiap puasa Isa adlaw Isnin Alba'a iban Jumaat insyaallah subhanahu wa taala amod tuinding ha mga nakakunahan nato supaya in kita niyo mataod in habay-habay nato manin habay-habay marayaw ha habay-habay besin siyabot singguro nato kain ha di man jarin habay-habay labi-labi na ayatul kursi butang makata sa pamukantungon in Quran bukon hakatas si pagsulat higantong pabaran subay ri halawm jantong pasurun halawm daghal pagpasurun in Quran in Quran suko simbuhi bukon suko simpatay bang mo sulat pakatas patay yaon di magmumpaat kanna tuhiaram nampay butang mo mari palawm adlaw akhirat biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis banglaw niya rumatong na inipon nagdara sing Quran halom sindaghal niya yanon sin Allah Ta'ala iqra ma indaka minal Quran basahun niya yung katan hawak to ubos niya basahun laong sin Allah Ta'ala yung katan simbiasa mo yan in tiap-tiap hambuk dahil mga huruf biasa mo lipaton ko bukong pilang kalipatan dukain pa yung biyayta niya rika to adunya tiap-tiap hambuk huruf hangpu nabang mo mabasain hambuk Quran yaon hang kapito pilain maka mo karayawan halom sinang kapito in huruf halom sing Quran 2,200,000 tagkauhaan nga ibo lipaton mo makahangpo bang mo matangbo sing Quran aon kay mo katloan tag 2,000,000
duang gatos nga ibu karayawan nagtatakad kay mo rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Ngayon mahuli, dito na dati mubtub, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.